Kao bomba odjeknula je vijest prethodnih dana da je porodica pokojnog Muamera Cukorlića, konkretno, njegov najstariji sin Usame, započela istragu o njegovoj smrti i došla do podataka da muftija navodno nije umro od posljedica srčanog udara već da je bio otrovan. Neposredno poslije izjave Usamea Cukorlića, sina vašeg supruga, krenule su i spekulacije da li se s vama i drugim članovima porodice konsultovao prije nego što je izašao u javnost. Kao što sam izjavila u saopštenju, djeca i ja nismo imali nikakva saznanja o preduzetim koracima. Što se tiče ostalih, imam informaciju da većina prisutnih toga dana također nije bila upućena niti obavještena da će se konferencija održati. Otkude sad ta sumnja da je otrovan? Je to vama neko nagovijestio? Svi mi se teško nosimo s činjenicom da smo izgubili sina, supruga, oca, prijatelja, lidera ovog naroda. Teško se mirimo s tim. I svako od nas to preživljava na sebi svojstven način. Odakle postoji sumnja da je otrovan, ja zaista ne znam. Meni to niko nije nagovijestio. Šta na to kažete? Mislite li da ima osnova za takve sumnje? Riječ je izgovorena. Ona se ne može vratiti. Izazvala je sumnju, ušla u naša srca i otvorila mnoga pitanja. Ono što očekujem jeste da će tužilaštvo što prije pokrenuti proces ekshumacije i obdukcije, dovesti nas do istine i time će se agonija u kojoj se nalazimo okončati. Zbog čega niste bili na listi za poslanika? Nakon muftijine smrti i tokom prve konferencije SPP, koje sam prisustvovala, postala sam svjesna da će politika SPP dobiti novu dimenziju, iza koje nisam mogla više bezuslovno da stojim. Da li je u porodici pokojnog Muamera Cukorlića sada sve potpuno u redu? Svim članovima porodice je jako teško i svako se s gubitkom nosi na sebi svojstven način. Nažalost, nije sve u potpunosti u redu. Vi ste, poslije izjave muftijinog sina Usamea o trovanju, zatražili ekshumaciju. Zbog čega je ona sada odložena? Nakon tako teških riječi o trovanju koje su iznijete, skrivanja preduzetih koraka od ostale muftijine djece i mene, neiznošenja informacija o tome ko je uzeo uzorak, u kojoj laboratoriji su vršene analize, u kojim zemljama, kao i zašto tužilaštvo nije obaviješteno o sumnjama o trovanju, logično je bilo zatražiti obdukciju kako bismo došli do odgovora. Ekshumacija i obdukcija su odložene jer je njegov najstariji sin tražio uključenje eksperata iz Bosne i Hercegovine pošto je muftija imao dvojno državljanstvo. Da li i vi sumnjate da je muftija otrovan? I da li sumnjate na nekog konkretno? Ne želim da sumnjam jer sumnja je grijeh. Želim samo da saznam istinu i zato insistiram na tome da ekshumacija i obdukcija budu sprovedene što prije. Svako odlaganje samo otežava svima nama, kao i činjenica da je prošlo puno vremena i svaki dan je bitan. Jeste li i koliko na vezi s njegovom porodicom? Kako s njima funkcionišete? Nažalost, porodica nije kontaktirala s djecom sve ovo vrijeme.